Ovako, ja bih laicima to predstavio na način da bi uporedio sa malom decom. Znači, ako imate malu decu koja uče ceo svoj, da kažem, proces odrastanja, tako i sa veštačkom inteligencijom. Imamo i veštačku inteligenciju koja kreće od nekog nultog nivoa, kao i dete kada se rodi, i onda ona stalno dobija neke podatke, uči, naravno uči na svojim greškama, uči na dobrim postupcima i nakon toga, kao i dete kada kasnije sazri, tako i sa veštačkom inteligencijom sada imamo situacije da ona postaje sve naprednija. Tako da u tom svetlu možemo reći da ona može otići i u drugom smeru, kao i što isto tokom odrastanja dete može da ode u nekom smeru neželjenom, tako imamo i situacije da ako je veštačka inteligencija naučena na pogrešan način, ona može isto da proizvede rezultate koji zapravo nisu zadovoljavajući ili koji su štetni za okolinu. Veštačka inteligencija već postaje bitan element svih DevOps praksi i razvoja cloud infrastruktura. Za to već ima mnogo primjera koje mi vidimo svakodnevno u našem razvoju i zapravo ja ću sada pomenuti nekoliko oblasti koje su specifične za DevOps-a, gde veštačka inteligencija već ima jak uticaj i gde vidimo da će se tokom godina to produbljivati. Jedna od tih oblasti je takozvana oblast CI/CD, to je Continuous Development and Continuous Deployment, gde imamo zapravo jedan veliki set toolova razvijanih od strane velikih kompanija kao što je recimo GitHub, imamo rešenje koje se zove GitHub Copilot, imamo rešenja kao što su GitLab CI/CD koje vam pomažu zapravo da što brže deployujete vaš kod, da brže detektujete greške u tom kodu, i ako uporedimo to sa načinom rada pre par godina i pre dolaska veštačke inteligencije, jasno se može videti uticaj gde je zapravo taj proces veoma ubrzan i, da kažem, rezultati su fascinantni što se tiče smanjenja vremena koje je potrebno da aplikacije od nekog trenutka i procesa stvaranja završe u nekoj produkciji da klijenti vide finalne rezultate. Druga oblast koju bi isto pomenuo što se tiče DevOps-a jeste takozvani monitoring logging sistemi koji isto, ako ih pogledamo pre recimo nekoliko godina, su bili relativno prosti, imali su jedan set funkcionalnosti koji jeste bio zadovoljavajući, ali je dosta zahtevalo ljudske interakcije, u smislu imali ste velike support timove koji su morali da podržavaju rad aplikacije i sistema. Sada dolaskom AI-a i, da kažem, uvođenjem AI-a u te sisteme, primarno znači sistemi za monitoring, logging, detekciju problema, dolazimo do toga da pod jedan, imamo bržu detekciju problema, pod dva, imamo to da sam AI može da koriguje određene parametre sistema na osnovu onoga što je detektovao, samim tim se smanjuje potreba, da kažem, za ljudskom interakcijom, za manuelnim radom i samim tim se naravno poboljšava celokupan rad sistema. Mogu da kažem da je AI security, to je zajedno AI security, postaju jedna ogromna posebna oblast koja je u velikom zamahu, u velikom razvoju i samim tim mi već koristimo jedan veliki set tehnologija koji nam je dostupan na tržištu i razvijamo sam jedan set tehnologija koji nam omogućava zapravo u ovom trenutku dve glavne stvari. Jedno je to da nam AI omogućava da lakše, brže detektujemo te security probleme koje se dešavaju na mreži, na sistemu. Nakon toga to nam omogućava da AI sam u neku ruku i na osnovu nekih parametara može da odstrani recimo nepoželjen saobraćaj ili čak i nepoželjne korisnike. Naravno, u tom svetlu moramo da pomenemo da tu dolazi do onih nekih etičkih pitanja u smislu da li AI sme sam i po osnovu kojim kriterijima sme da odstrani recimo korisnike koji se ne ponašaju u skladu sa nekim određenim kriterijima te platforme, ali svakako je to nešto što nam je sa tehničke strane dostupno, a nije bilo dostupno pre nekoliko godina. I druga velika oblast koju bih ja pomenuo i gde mi kao kompanija Devolution imamo veoma veliki odziv je zapravo takozvani compliance u security-u, gde ima veliki broj kompanija koje žele i moraju da imaju neki određeni set sertifikata iz oblasti bezbednosti, kao što su ISO 27001, HIPAA,
SOC 2, GDPR, generalno jedan veliki set sertifikata i taj proces sticanja sertifikacije i dovođenja firme iz svog tog celog steka koji klijenti imaju je bio mukotrpan i moralo je sve ručno da se radi i sa strane kompanije koja želi da uđe u taj proces, a takođe i sa strane kompanija koje su radile ceo sertifikacioni proces, to je ta sertifikaciona tela, su uvek morala ručno da dolaze, da proveravaju da li je sve urađeno. Sada da pomoću AI-a, to jest jednog velikog seta alata, toolova koji su se pojavili u toj oblasti, možemo zapravo to da automatizujemo gotovo do nivoa da je potrebno jako malo ljudske interakcije. Znači, sada imamo sisteme gde mi povežemo naše platforme, aplikacije, našu cloud infrastrukturu sa nekom centralnom platformom koja je zadužena da, recimo, izračuna da li na kom nivou ste compliant sa nekim od tih standarda, predložit će vam šta treba da promenite u vašoj infrastrukturi, vi to naravno uradite i nakon toga sertifikacijono telo može iz te isto AI platforme da vidi finalne rezultate, znači nema potrebe za tim cijelim mukotrpnim procesom, već se sve završava relativno jednostavno. Mi trenutno tu imamo dve neke velike oblasti koje smo definisali kao kompanija Devolution. Prva oblast predstavlja zapravo sklapanje partnerstava sa kompanijama koje razvijaju AI rešenja, gde bismo mi bili njihov dedicated cloud, to je DevOps partner. Kada to kažem, konkretno mislim na kompanije koje imaju svoje rešenja, svoje platforme, a onda mi kao eksterna firma sa velikim brojem sertifikovanih inženjera pomažemo njima da naprave i održavaju cloud rešenja koje su potrebne naravno da bi te AI platforme radile. Drugi smer, to jest drugi pravac jeste implementacija AI-a u set DevOps alata, toolova koje mi s jedne strane koristimo, s druge strane imamo toolove koje mi interno razvijamo pa ih na neki način plasiramo ili koristimo kada pomažemo klijentima u setupovanju njihovih infrastruktura i tu je isto veliki udeo do toga je vezan za situacije gde mi možemo zapravo sada da to razvijemo na nivo, da možemo da ubrzamo procese nekoliko puta i gde dobijamo već feedback od klijenata da ako im je nekad bilo potrebno jedan određeni x period vremena da se nešto setupuje od njihovih aplikacija i infrastrukture, sada pomoću ovih toolova to možemo da uradimo 2 do 3 puta brže.